Kastala ti biyan! Ket ita! Adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Tapno maliklikan ti panagbaak, adaywam ti arak. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyan! Ne, nakariing ka pa yung maglagayam, nanang. Ay, rabi ka manan anagawid, gardaw. Ah, manan. Itaak lang matanarabyan na. Idi na minsan arabi ay. Hanya nga oras na nagawid ka. Pumarbangunan. Inawis na nga ro jay gayam ko alakay nga aginom kami. Nanang, nagdabay ka di. Makan anabate. Mabisina ka. Day takat ti kunak. Mga sawa ka nga minan. Tapnada mga sikasukin ka. Ay, sikapay pagpoy-puyatak nga urayan. Junicia, Nay, ay ayaban na ka di manang. awan, ay ayaban ka. Ay, tulang kan samot ton. San mait manang? Apay ka di aya? Anya day ta nakabulsa. Ah, ay awan! Di manang mait. Tila madlaw na. Ay, arak samot mananday ta. Pampaimas lang iti panaturog, manang. Isaw nga inayaban ka, Junisiaw. Taaday bagakan ka. Anya day ta, manang. Sika nga mintigayam kat ni Gardaw. Ketuain, agkalaan kami unay. Ay, di mo awis-awisen nga uminom. Diyak kayat nga agbalin nga artak ni Gardaw. Ni manang mait. Diyak mo't aw-awisin ah. Isuntupay ti mga awis kanyak. Ay, nanipod na ibarkadakan ka. Kanayo nun amabartak. Saan mait? Ni manang mait. Saan mo't nga agin inom idi ni Gardaw? Ngam idi nagamam mo kayon. Kanayo nun amabartak. Gardaw, umay ka na! Agar arado akpay. Umay ka kitdain. Anda nakabulsa kanya karak oh. Nagsapa pa lang. Umay kan. Limne kanya apo inait. Umay ka na, taginumtan. Lino katakon da ito'y arak nga inumin tagar daw. Ay, ilapas ko kumapay di aradwag. At dapay mo't inton bigat a panagaradaw. Si kakit di mo't. Kas kala makilumlum ba? Uy, mayat da ito'y ginatang mo apulutan ta. Corny. Hanusan tapay lang da ita. Imbag tulangin ton dumadakil dagiti manok kaw. Bayam, taganupak to iti banyas apulutanan ta. Day taman ti kayat ko. Banyas ko naman. Una, tamok nga iso ti paborito. Pagtungtungan taman kit din ni nanang mau, kabayatan ti panagtagay ta. Apay ni nanang ko? Nagsabat kami itay bigat. Ket amon ti kunana. Saan mo man nga aw-awisin ti anak ko nga aginom? Kunana kit din. Kasta ti kunana. Isu mas dawak takas di ti sauna kanyak. Ket no agbarkada ta, pag sinain na takit dain. Ay, di mo patpatyan ni nanang. Agkabaw nga minanday jay. Ha? Ay, ni nanang nga talaga. Win gayam. Amam, daytoy arak nga inumun ta. Ket inutang kaw di ta kantina nila kay Nardaw. Iswasaan ka amakmaklat, ano si kantumet lang ti singirin na. Ninay, abay ngay. Anya? Ne, apay ngay asyak ti singiran na. Ay, apay ngay? Una, ayun painagan ko ngamin kan ka, ti utang. Didak ngaminan kaya't apautangan kay. Apay, pudno anahay blood nila kay Nardaw idirabi eh. Uwan ka no, nanang.
Intaray da iti ospital. Ay, isumat lagayam anilin dati agbambantay di ta kantina da. Itay limabasak. Kapilitan nun, anaglangan ni Ma'am Linda iti klase na. Ay, nakatugaw lang mat ngamin nila kay Nardo di ta kantina ng agmalmalam. Ay, kasano ko ma, asaan ama high blood? Adamot ka no agas na. Ngam, jakman amo no apay ama high blood latta. Ay, nanay. Sino na tagdiwar-diwar magmagna? Ay, kita man na naimbag. Ha? Ay ala. Nigardo dayta, nanang. Ay, imalal daw na nabartag. Ay, inawis manen siguro nila kay Dionisio. Nanay, ay, natumban. Ay sus! Ay, ag inom tomat ngamin aging gaasaan na amayawid ti bagbagina. Ayat ko gan ka kanapuno. Ay, saan ka maturog dito'y igit ti kalsada, Gardaw? Manggag nakaayamat dayta, nanang. Kat nabarbartag. Ate, panagay. Amo na magayam ti agkanta no mabartag. Nakakatkatawa ti panagkanta na, nanang. Nakakidamot nga kanta. Ay. Iguyod talangan nga aging ganita balay. Nakababain alabsan dagiti tattao ang nakaturog dito'y igit ti kalsada. Siyagon, tagbantay ni ta kantina, Linda. Ipilit mong tumangamin ti bumangon kat kunamla itay amaululaw ka. Nas ka na masingir ko na iti ando ti utang na. Siyakon ti mangsingir ka dakwada. Agina kaki din. Nabiru kam di listaan. Wan. Kat kaadwan iti utang ni Gardo. Dadya nga rin agardo nga artek ti singiram atap no adda maigatang iti lakaw. Wan. Singirag. Nas ka nasiputam no lumabas dito kantina. Wan kunak lang arudan. Saan mo apampanunutan? Ta isupay kita pa ka-estressam. May taray kanto manan iti ospital. Ay, sayang. Jack na i-record yung panagkankansyon mo, idi kalman di taigit ti kalsada. Agtal na ka man dita. Mayat gayam numabartag ka, amanong. Lumaing kang agkanta. Mapanak man langan ni Jay, taltalon ko. Bayam, taintun sumaron no amabartag ka. I-record kon taon dito'y silpon ko, tapno makita. Isunday dyan ni Gardo. Ayabak man ta singirag. Gardaw! Gardaw! Apay. Ay, dumagas ka man pa, taday bagakken ka. Mapanak ko ni Jay, taltalon ko. Mabiit laeng daytoy. Anya ka di dayta. Ipakitakken ka daytoy utang mo. Adtoy, tilistaan. Nagadumot na listahan dayta. Kat isumat din nakasurat ditoy. Puro arak ti inutang mo. Anya? Kita ang menti pitsa na. Anya dayta nakasurat dito eh. Kurnek. Pulutan nyo siguro, idi naginom kayaw. Ay, apay ngay, nagadumot din nga utang ko. Awan mo ti amok nga utang ko ah. Kaisumat din nakalista ditoy. Bali na surok 5,000 amen ti bayadam. Ay, kunak tomot ngamin kan ka idi pailaang. Anas kan aliklikam ti makigayam iti dayjay adunisyaw. Tasaan anasaya ti ugali dayjay tao. Adda ayamat imbagbagayo akas ta. Adda, di mo la malagay. Manungay timpautang da, nga impanagandakan ka. Nasurok ka no 5,000. Ay, anya! Ay, nagdakkel nagataday ka. Delikado ka, ano saan mo mabayadan dayta? Ang mga no ipabarangay na ka ni Ma'am Linda. Ay, maestra dayjay, Gardo. Ado ti amo na may papanitilintag. Ipabalod na ka. Ay sos, narigatang. Kasanon dyan nuwang ko, no maibalo na, gapo iti utang.
ka dahil ni Gardaw. Apay akas jay tatang. Kaslasan namat nga mo ti utang na. Anya asaan na nga amo kat iso kano tinang ibabaon ko ni Dionisio nga umutang. Saan ani Gardo ti mismo nga imutang? Saan? Ni Dionisio ta iso ti imbaon ni Gardaw. Isumat lagaya, masaan nga mo ni Gardo dagita utang na nakalista itinagan na. Anya asaan kat no agbarakada na. Kanayon da kano nga aginom. Kaslasaan mat akayat ni Gardo ti agbayad tatang. Anya asaan? Kastaw ti aramidam. No saan nga agbayad dagi dyan nakautang. Idarom mo amin idan. Apay nanang, sa dino ti papananyaw. Ay, mapan ko biro kanday dya Indonesia. Isaw tinas kang agbayad di dya inututang na. Manungal daw, asan nga agpakpakita dayjay a tao. Anya, ay napnapanan na nga ay. Ay, kat naglemengan Amo na nga may nga dabasol na. Ay kat, asino ngayon ti agbayad ijay utang na di ta kantina nila kay Nardaw. Asino kumapay ngay? No di ni Gardo? Ay, pangalaan na nga'y matitipagbayad na. Makaamo maten dumiskarte. Amo na lang arudan adakas ti impluensya ni Dionisio. Hay, iso pa'y laang matinakibarkadaan na. Nanang, mabain ako na lumabas di ta kantina da Tata Nardo. Ay, rumbang lang nga mabain ka. Agasamot nga iti utang mo ijay. Pangalaak nga tan iti pagbayad ko. Ay, hindi nakita ni ti kasta. Tawan kwartak. Saan ka matulungan? Anyamat ngaminan ni Mang Dionisio. Taimbatin akong. Ay, di mo ibaga asaan ka pinalagipan. Anya nga ita, temulad kan kwa na abaak. Anyamat ni nanangan. Pati panagbaak ko, may ramramanan. Saan ka day, anak ko nakkan ka iday? Atap no maliklikam ti panagbaak, adaywam ti arak. Ala, wunin! Makaringgor nga isulatan ti dakdakamatan yo. Anya, saanan alumablabas dito sangwanan ti kantina ni Gardaw. Saan matan tatang? Madangrak na jay abaak nuliklikan na ti masinger. Ag-high blood kay man ako nakon. Sino kumatisaan na ma-high blood no kastoy matyan aramiden da. Bayan nyo tatang, tasyak ti makamo ngagsingir. Awanen maigatang iti lakaw, gapo ka nagita nga utang, na bangkrapan ti kantina ang pambantayak. Ada ka din ni Gardo di tabalayo? Ada ading ko. Umay ko man singiran? Ay, Saan mat ngamin anapan ijitalon ita? Saan mat nga minan alumablabas di ta kantina? Mabain siguro. Sige. Mapan kalat ta di ta balay, Beth. Adda di ta balay. Umay ka lang matsingiran. Apay ngagkalkalinduusan kan. Nanang! Agtugaw ka, tagsarita ta. Apay ngagnernerbiyos ka. Napananan ayan ni nanang. Kaano ka ngagbayad? Day talaang matikayat ko amaamuan. Kaano nga tayo? Ta isuti isurat ko ditoy. Tapno saan ama stress ni tatang ko ngagpampanunot. Inton bigat. Umay kon bayadan. Inton bigatan? Alas 5 ti parbangon. Umay kon bayadan. Umay mo bayadan na dagos? Pangalam nga iti kwartam? Ila ko kun adye kakaisunaan wang ko. Anya pa'y nga rod ngay. Ay mabalintamat kit di nga ipostpone jay bigat apit siya nga imbagam. Sanan. Inton bigatan ti panagbayad ko. Takdrak ti saop kan ka, bet. O sige.
isurat ko dito'y listaan nga umay mo bayadan inton bigat. Alas 5 iti parbangon. Siguraduam, anak kalukat ka inton bigat, iti kasta nga oras. Ikarigatak ati agring iti masapa. Sa anak lang umay agbayad iti utang, bet. Adapay na patag unay arantakan ka. Ah? Anya ngay dayta, Gardo? Umay ko ituloy ti agaram. Anya? No pinainak ide, saan mat siguro itan? Tani, kita saan akong ngartag. Anya ngay, Ah, nakapagtungtong kayo ka din. ay, da kayo matnanang. Napnapanan nyo, itay kayo pa'y asap-sapulan. Na, kat no na pa gimatang ititinapay kan soup drinks sa merienda niyaw. Ah, Apay ay abirbiru kan nak. Jakman amo ka ni Gardo, nana. Agnir-nervyos sa. Na, agnervyos ka, Gardaw. Kat no schoolmate mo ni Bait. Agnervyos ka kit dain. kuang amin nanang. Makapanerbyos mat gayam ti mangyibkas iti ayat na iti balasang. Ita, naiturad ko na naibaga, nanang. Kasladyak mo nangag. Ibagak ita, nanang. I love you, Bet. Ah? Ay na, makamanogang akon. Kastala tibiyag, nanang. Mga sawa ako. Ay, nasaya at mat. Imbag ta nagbaliw kan, tanusan. Di nakakayatan ni Bet. Balasang ka, ay damagak man. Kaya't mo ka diya talaga to'y anak ka. Ay no kasta ka, talaga ang makamanugang akon. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako na. Tapno maliklikam ti panagbaak, adaywam ti arak. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaa daw iti pagsasao ako na. Saan nga agbaligi ti tao anapili? Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyan! Linda! Linda! Oh, nalpas ka na nangan? Agilad ka manan? Kunam nga agpilyak iji kusina. Awam mo't pagpilyak kasi daan. Kagudwala ato yaw, tinakaluban iji lamisaan. Ti kayat ko asawan, agpili ka, numangan ka, wenno saan. Dinakman ang awon iti kasta taamom ang mabisbisinak, nay. Sikapay ti makaungat. Imbag kumaan, no adda trabahom. Agsawo ka man ako nakaon. Di, agmalmalum ka man nga rudan anak kaida. Linda, Ni manong mo. Ay, adak dito, Manong. Mabitlaang. Ay, apay ka di, Manong. mapanak ag trabahon. Di magasakbit dito'y balayaw, ta umay ko ibaga nga kasapulan kami ti kanayunan na trabahador. Nilakay ko man. Isun ti ayabam, Manong. Iso nga ro ti umay ko ibaga, no interesado Umay tulat tayo di opisina, takasarita di boss mi. Ay, sige, Manong. Taibagakkan ko na. Lakay! Ayan mo, aya! Lakay! Nakapanimid kamat di talamisaan. Makapawan ganas. Ay, Lakay! Adan trabaho. Ay na, makasidata yun itinaimas. Nagkunakin ka? Dayta nga ruti may imbaga ni Manong. Agkasapulan da kano iti trabahador. Iso nga itamot laeng, mapan ka ija opisina da. Anya klase at trabaho day ta? Ay kat syempre, construction Agaramid kayo iti kalsada, rangtay, kasjay. Basit ti sweldo dita. Urayin
Bimayag to pa ijay ni manong ko. Anusan tayon basta tinapatag, adda ko matrabahom. Nagpudot no construction. Nagadukat a reklamo mun aya. Nagsakit pa iti bukot ngagbagkat. Nakapilpili ka talaga. Anya nga rod ti kayat mo? Manager? Ay, di mun tupay amo nga isurat ti kumpleto anagan mo. Ni, aguri ka. Ninsamot ipag ko alinda dayjay Linda! Ni, kaslasaan na ka nangag Asid gakman. Linda! Ay, manang, si ka gayam. Apay, di naknadlaw agumatgatang itinitso naman o. Ay, saan, manang? Ay, agap apuraak ngamin. Anya nga di ta pinalingkim. Dahito lang, manang. Asin, kan mantika, kan kagudo a kilot asukar. Ada ijay kargak. Jak maawit. Isu nga urayek ni manong mo. Ay, kasta ka di, manang. Makilugan kan akada kami. Kwa. Idagas da kan ijay balayo. Tapno saan kan nga agpasahe. Kat nagina ti plate ti tricycle. Linda, saan ba't nga imay nilakay mo iti opisina? Sapay imbagak iti bus mi nga isarak ko ni bayaw. Di namat kayat ti ag construction, manong. Anya? Di na kaya? Kat isu matikadwa na trabaho ita. Ay nalakay, saan mo nga ipilit no saan na akayat. Narigat mo't ngamin ti construction. Kita man, nakangisngisit kan o. Kauray Kita anak, nakagatang iti second hat alugang ko. Uray nang isitak, tinapatag at napanggidak. Ay, dayta nga ro ti pagapapaan mi. Ta nakapili mo ti trabaho. Ala, no di na kayat, di mon pilitan. Ay. Kaya't kulaan ko mati makatulong. Kitaan nyo man ti kabibiyag yo, marmar banje balayo. Nagkukutong pa'y dagiti anak yo. Wen nga ro, manong. Permin, ti panagregregat mi. Imbag ko mamad, no saan anapili iti sidaan nila kay ko. Nagbaran ti panawin. Lukatam nagitatawa tapno sumrek ti angin. Anyang iti serbino dita electric pan. Nusan nga usaron. Di mo kutkutsan day ta electric fan. Naa. Apay pang display. Basta, bye-bye am lang dita. Jak maanusan ti pudot. Katagpaypay ka iti karton. Nga. Ay, di mo isaksak day ta electric fan ko na. Malapdan na kaya. Ay, padasam nga isaksak ta pang uran kan. Apay ayaan na kaungungot ka. Apay, adda kwartam apagbayad iti kuryente? Apay gaputawang kwartak. Jak mabalin nga electric pan. Saan mabalin nga agusar iti di kuryente agamit no awan trabaho? Oh, trabaho man ti bagbagamon. Makauma kami. No? Oh, Ay, sa dino ti papanam? awang bibiyang mo. Jak tupay agaw awid. Ingka kidag birok iti trabaho, tapno sumaya at ti panagbiag tayo. Jak kayat. Na? Ay, na yun. Ay, na. Ata. Nay, si kamat gayam Pedraw. Ado ti manok yo Ay, siyempre nagagat kami ngagtarakan kaninanang mo. Jay manok nga intad mingay. Napaadom ka din. Jay upakan kawitan. Katundwa pares na Jay. Ay, tapno paduan yaw. Adda pangalaan yo iti sadaan yaw. Awanan. Pinarti ka unta narigat ti agsakuraw. Ay, unay kamatan Pedro. Amin langan, pagsadutam. Awan tumula ipakan. Ay, nagadaw numapang kaagtudtod iti irek nga ipakan mo. Nagado apamuspusan. Ay, anyat sida niyaw. Makipangana man. Nagparti kami kaninanang mo iti manok. Ado tinabate. Ingkamangan. Adda ni nanang mo, di taunay. Unay mo't day tapanangan mo si Kapedraw. Kas kala na bisbisinan unay ang. Talaga ang mabisinak.
Na, sabay nakangato deta sa kamamangmangan. Saan ka di atila madmadlaw yo? Apay, awan ka di pa'y trabaho. Bebendak man amangan nanang. Ay, saan man atila damdamagan yo? No awan pa'y trabaho, maikad ka asimot ati pamilyam. Na, Isumo lagayam akanayon anak kami suot ni Linda. Taging gaita, istambay ka pa'y laang. Nalpas ka din anangan ni Pedro. Itay pa'y analpas Anya ngay ti aramiden na di taunag. Kano mamaturaw? Ay, unay daytan. Siyak alaklakayan. At daak di tawing agmulmula itinatag. Awan pa'y matgayam trabaho na. Ay, kababain paikit din kanilinda manugang ta. Iso nga road nga ipatalon talatan kan kwa na day tatalon. Tapno adamot pagbirukan na kaasimag. Kaya't nalakid day. Tanay, lakayak matain. Jakon kabailan ti agtalon. kanya't mamerienda tatang. Merienda. Kaririing mau. Agbiro ka adagos iti merienda. Kano pa nagmimeriendan? Ay, ang ilingling taninanang mo iti kamote. Anya mo day ta merienda. Saan ka kadian napili barok? Jakayat nga merienda ati lining ta kamutay. Nakapilpili ka mat. Katawan mat nga rod trabaho. Ay na, isungarod api manawak ijay balay may takasta ka na yung ti ibagbaga ni bagat ka. O ready to, kasta mo ti ibagayaw. Nakapagdesisyon kami kaninanang mau. Sikan timang talon day tataltalunan tayaw. Napaya siya ngay. Ay, katnula kaya kaon. Ipasublat ko na kan ka. Anya ka ni tatang. Apay no kayat ko ti agtalon di pa'y kumasinublat ka. Di kayat mo asawan. Ay, jakayat ti agtalon tatang. Mabiitak alumakay. Nagkarigat ti agtalon. Lugi ka. Manulang mat nga ti paggatang da iti irik itapanoy. Talaga asadot day tanga anak mo. Ay, huwan nga road bakit. Iso akanayon da nga agapa nga agasawa. Tadi na kayat tagrigat. Ay, kasanulangan nga iti panagbiag da. Ay nilinda at timang ipampamuspusan. Ay, sayang day tadaga. Nuawan timang talon bakit. Kasano? Sadot mo't day ta anak mo. Anya ngay nga raw, ipatalon tan iti sa balay. Lakay, or-urayan na ka ni ading mo di tasalas. Ada ka no kasapulan na. Amuklatan no anya ti kasapulan na. Umutang manen. No apay tumot ngamin asaan akayat ni Lakay na ti agtrabaho. Napili nga rod. Gapo iti kinapili na. O, kita ang manday ta pamilya na. Masyanak nga rod kiniading ko alinda. Perminti bimakatan na. Kat no nakapimpintas edi. Ay, mas daawak man. Taday jacket di ngamin asadot tinapili na anak ya asawaan. Ikanak man kit di iti kwarta. Taitad ko kenkwana. Sukatak into nagsuldo ang. Kaasimahit, nagplete nga imay dito'y balay. Awan bagas me. Awan allowance dagiti ubing. Naputdan kami pa iti kuryente. Manong, Kanayon matakas ta. mabaina kun kan ka. Si kamot latan ti pagtartarayak no awanan kami apulos. No talaga asa na kahit nila kayo mo ti agtrabaho. Hindi sikan ti agtrabaho. Kasta talaga ti planok, Manong. Kahit, anya nga rod ading ko. Kastala ti biyag ah. Win nga rod nagsadot mo't ngamin nilakay ko. Ibagam kinilakay mo. Asaan nga agbaligi ti tao anapili. Day, Pedro, apay, saan ka pa ilang agaway? Nagmalmalum kan anak kailad dito'y balay. Ay na, umaya lang na ginana dito, itila madmadlaw yung may. Kahit kastalata na kanayawn, apay, awan pamilyam. Nakangiwat nga rod ni bakit ka. Aga pa kami no, da di balay. Kasano?
Nakasadsadot ka mga main. Ni. Di mo kayat ti mabanaw. Ti kayat mula ang kat agil-ilad. Anya ka ni nanangan aya. Baybay anda man nga ginana. Ay bumangong ka kidain. Agawid kan takasapulan da ka ti pamilyam. Saan ka nga agistambay dito'y balay? Ay, anya nga ti masida linuto ni Bakit. Ay, napo. Nay. Apay da gito'y karton dito eh. Ada pa nakasupot abad ba daw? Ay, Linda! Apay da gito'y karton? Nay, simangpot ka mo gaya man. Apay da gito'y? Badbado mi kadagiti ubing dagita. Anya? Apay? Pumanaw kamen. Anya pumanaw asasawan? Jak maanusanan ti makidan na itikas kan ka. Ay, hindi nakman ang awan iti kasta, Linda. Inton madamdama, umayon ti jeep a pangiluganan mi kadagita gamit mi. Agyan kami ijay balay dagiti naganak ko. Ay, saan ka man nakasta? Simple lang matikid-kidawan mi kan kakot. Ah, Agtrabaho ka tapno adda pagbiag tayo. Ngamyalang-alang mo mat dagit ibagbagakkan ka. ay, kwa, Linda, didak mo panawan Nakapagdesisyon akon. Ah, Pumanaw kami dito tasyak ti agtrabaho. Siya kon ti makaammo kadagiti anak ta. anya kamatay. Agtrabaho akon. Anya ti kayat mo, construction, janitor, agtalunak pa ano kaya mo. Aramidak amin. Basta di nakpampanawan, bakit? Oh, bayaw. Napanog kan sa amin tayo. Ay, saan bayaw? Nalaing ka mat gayam nga agmason. Un bayaw, nalakalaang mo. Kabalam ka diti ag electrician. Ay, una, day talaga yam. Adu mat gayam ti kabalam nga ramidan. Ah, kitno kada Sabado kung Domingo. Agtalo na pa ya. No kasta. Pudno jes istoryaan ni Linda kanyak. Ah, Ado ka no ti source of income mo. ah, Mayat day tabayaw. Ituloy mo lang day tangraramidam. Tamakitam. Ag progreso kanto adi mo mapupuutan. Itan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Saan nga agbaligi ti tao anapili? Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan!